su bukvalno usisivač. Školski primjer koliko je značajan dizajn, bez obzira da li je grafički, industrijski ili bilo koji treći. To je, nažalost, ispadne estetska kategorija ako ne daš kontekst. Kontekst se daje kroz PR objašnjenja zašto ste to uopšte radili. Jer kad bi ljudi malo razumeli, možda bi drugčije reagovali. Muški je, da bude na toj celoj liniji koju je gradio Ferrari već decenijama, a onda možeš da baštiniš to. Ne, oni su bukvalno usisivač. Ode u drugi product range koji izgubi to. Kao da u tom trenutku taj dizajn treba predstavljati dizajnera, a ne legat firme. To mi je jedna onako dimenzija bila. Više kao da je on važniji nego što je ta firma. S druge strane, ljudi često zaboravljaju da smo mi kao potrošači emotivno vezani za brendove. I ja recimo nikad nisam bio user Ferrarija, pretpostavljam ni ti, možda nas nekad ta nula odradi, pa budemo nekad dobili neku nulu ekstra, imajući u vidu naš umjetnički pristup poslu, to će biti teže, ali nikad se ne zna. Ali mi smo emotivno, čak i mi koji nismo useri, vezani za Ferrari na neki način, šta god on značio, još iz mirisa žene, što bi rekao, ako se sjećaš onog Al Pacina i šta je rekao za Ferrari, ali taj moment da su ljudi na neki način žele da odbrane emotivno to, s jedne strane podiže priču i zaštitu tog brenda u javnost na neki način